Mntanasekhaya, njengoba ngilokhu ngilethele ehamba phambili ngomcimbi kaMavundla, lalela-ke mntanasekhaya. Icombe elisha lifike kwavala inkundla laphana baze bacela abantu ukuthi cha, siyacela ngani zakwethu siyazi ukuthi niyalithanda iqhawe, kodwa njengamanje besicela ukuthi nithi ulidedela lithi ukuphefoma. Kodwa-ke igama elisha ilona futhi liphinde layiyela kubantu njengoba ubona belijabulela. Zibukele ividiyo yegcwama elisha lingena esiteji. Sawubona kuphi nakuphi lafunye khona lo mbuzo njengamanje. Ubingelelayo uyani Martin Dodos namzi mqhamulo amehla kabanye zibaxhumana imali zibozenza show ukuthi uyasubscribe uyalike mangabe uyibona manje le video. Bafowethu siyakuqela siyazikhawu siyathanda sikunika ithuba bafowethu so ayayikanda ayayemthandena ayayemavundla ayayemashudula avumuthiso sanda phezulu mothi sasekufika inkosi yamaskandi manje kufika intuthu kuqokolwana avumuthiso yangena inkosi umfazi nju yangena inkosi umfazi nju avumuthiso awu ashona phakathi igcoba melisha phezulu khona idukukana ngadibida umthwala ngaphela asaba siyaphari asimukeni sificala asimukeni inkomo kunjani inkomo yaphila mnomzana siyakhuleka madoda nomuntu mina inkomo mina umthandeni igcwama ugogosha la entabeni yami bethi izonakali zithi wayifakile ni antu ukuthi ngigogosha amasenda akho ha inkomo mina samba siyafarisi